Ovaj svet, ovaj Makedonija, ovaj državata, ovaj državata. Ima li nešto sveto za vas? Ima li nešto? Nema razbiranja za vašите grupani, partijski i nezakrijski naredbi. Do koga će se vadite na to i ga pošutivate na ulica? Do koga će pepate, onovo živote i puhate svojim sugrađanima? Koga štitite? Koga štitite? Na koga mi se zakonate? Da li nećemo nosite značka ili partijska knjiška? Šta nosite? Na koga položite zakletva? Na Makedoniji ili izvinite klanjati ili na Grijenskih ili